Eh oh, oh! Ouspen korrigan da zo emenechouare begouli pouss a zo ie a gemgav meus gant un an aneo just a war. Marion zo c'hot eus a c'hanon tubennak dre a he e bonheur. Allez, diom dei. I got a hopscotch teardrop, ready to drop. 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 O meurdez. Oh. Pegen cheur gwisket evit kigina. Ma avec Egina Gostili mod intercamp vous arrez ça m'a été dispar qui c'est. Gwastel a vo? Allez, diom dei. Anehe Marion, me gav din out te ur bek lipous. Ah ya. Agae deiz a bla Manis Charlie Ah. Pevar bla. Pevar bla. Ne ba gridvo ur vachrin dian ie pe grejo medin sivi a framboise cornet der yeneris. E bars ne lakez ne met traumad. Tanzar ar ekipezo safran. Safran de Plougastel. Vanilles, dien frais qui E bel just. et suc fin à bleu de maïs. Viuma, fruits de aliors. Gant pet a vo kroget drama. Kroget vog an an dien vanille safran. Divesket eve ar gwen deus ar melen. Dal ret vo ur gwen vid ar sornen frouez. Et laket vo emañ Agoste. Vraiment, eve kemesket gant suc. Suc rouge pe gere gweler evit ar yec'het. Diom dei. Très en arrêt. Très. Nanter litrat dien. A vanille, c'est trop resnei e daoudam. Hag ar safran ie. War un temps et trigao. Si tu as été le mat. Solut ken. A kemeska res ar suc. Suc fin, kemesket gant maïzena. A tamoueset ve. Un tom sivi, un tom framboise, Iskize, hein? buzuc. Anehe, laket vo d'agenta petra. On dort. An daou ar memeus tro. Ar memeus tro. Allez. Petra jonges. Dispar. Ar skornen frouez, un eurvez er skornerez. Skornerez. Qu'est-ce que c'est? Vraiment de la clé arro un dien vanille safran. De t'avais un melen. La cadnei escorneris pas d'honneur. Dien chanti, allez diom dei. Oh là 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 là, pegen bra, gouchemenou, Marion. Et mes chances, parce qu'on prenait de pénons et végret d'ur vacherin, hein, un rei gemer amzer force pegemen, agar gwast el se, neket évident, mais des videurs potrik, agivide et zeizabla, nehe. Kenavodor. Kedao. Ada, atri, apela.